Kardom, la si tum society long sa non mai son klang piglo mane pinso tum sa me Arloso son cheplang de ti la son sa me klang piglo bo sa men amen mang parnu ni lo la son bo sa me pinang sa me tum an sa me theglong po amen parnu ni pina choklo la son po sa me non sa ma pyong klang ong akula klang lo ma ta akuna kim yang klang tu po la son sa me do pen tum kar biang long sa me la si so pa thak sa me ni sa me theglong lo la si ko pichon se ong re ma sa me ni sa me mane curiosity do kol ka chini kang tung do hedi la so pot sin mane so ju bang selam na ma purpose bang la lo mane science pen ko pia reason ma pu sa me ka chinnam pu hans ni sa me non research ko pam mi lo mane ko pi pot ma sa me la so pot thak sa me tum asap so knowledge chip ni na pen ke chinnam chom sa ko posi la so pot ke mi ma ke no pam mi sa so pinya video lo ma la se ke cheng ju lo sa me ton sa me nang thornal pen ko posi tum non pin so me alo son ka chi plang ong rat ma sa me tum chinnam la si pinso tum Arloso cheplang nam pupan ki tum kubidam ke feminine la si feminine pu words ke bang ke la latin word pen se ke bang so words ke penil ke friends word pen si dak latin word song se me ki judun si so word pen ke cheplang nam lo la si lahan ki pudam ke si women ban si pudam lo feminine pu bang ke la lo la si so pu thak se me tum dak ko si feminine pu energy mane body energy se me do so body energy long se me tum feminine pu ko pian si pudam lo se me mane example low testosterone pen check long pen itum no yoga ke claim ho ma ka prek sa me la example activities di low activities to me claim la hai an posi tum nong mane ke impact lo so energy sa me ke bang a chance the charity la pen itum emotional lo te behavior sa me tum emotional lo te la so apot bang bang de ti la pen jong si tum nut pin som nit sa me behavior Arloso lo ma chilang nut ulo te la so apot bang feminine ana dun juji la so character mane gender pa same chance de gender exchange wedi la son same dam ju ti la pa yak to ma ke society mate family la hailong same la hailong si mane ke follow dun same do la so feminine apot ke bang same tum la songmong lo same dak doctor tum same treatment kuri ko pc alak tum pin se tum chinyam sna. Men are becoming more feminized. Thing is, there's a lot of things in our environment. What they're doing is they're actually blocking these testosterone receptors or the androgen receptors, and it's making them carry more body fat. It's causing things like gynecomastia or man boobs. And the reality is that men today, on average, have much lower levels of testosterone than our grandparents. I can't live in this body anymore now. My family's reaction was मैं एक लड़की हूँ, बट आप ये सुन के मे भी शॉक हो जाओगे कि मैं 1 साल पहले तक एक लड़का थी। मेरा नाम था अर्नव। थोड़ा सा फीमेल बिहेवियर है, चलना या बात करने का तरीका, हाँ तो उसे थोड़ा सा अलग सा लगता है जब बाहर निकलते तो कोई किसी से कोई कमेंट कर देता है कुछ भी। कोई कमेंट करता है आपको? जैसे क्या बोलते हैं? sen nang tuman sami theklong lo so pot sami doctor to go pisiga lang tung treat mal hai an sami tum nok theklong dak lo la si song bom sami tum non dak bang ka ko chinyam sunya ko pi so put thak sami ka prek vol long sami tum long mane ka ningji dam alam award so sami tum dak ko to sami tum dak chinyam sunya ko bi ko ra long sami tum ko pi si dak ka prek vol sami ka ngi tum lang nam sunya la si la dak sami pulo might left field to sami pulo lang sami man average testosterone level are dropping off a little more every decade. This is a generational problem. It's not just happening as a result of the natural aging process. There have been no government research that we know of put into track line this and no interest in solving the problem. Asi hands me lang pulo mane so word pu ba lalo itum long testosterone level pa same tum doctor cham tum same do po testosterone level pu do se ren level pa same do so testosterone level same itum drop bomb lo apyong down lo bon same tum government men same higher process ke check gi bank avi pa si lang same ningji lo la si non same la so bank si main issue lo pa si pulo bon same so bank tum long lang nam de pascal same pu do pascal mori ke sil ta pulo because trends keep changing. There is always a neat definitions of what it means to be a mostly man. Same pudak lo. Nasi dak same because of trends changing, but trends things se dun project tum son reels klang po techno bom por son dam bom same do up si pulon ke lagi non leke do chot balia pram same nang klang bom lo super bang bom si non man ke ektom khai pik son nang lo teklong pusi alang same pulo la pen ke not only non chot ke la pen upcoming same bang bom itum long low testosterone ke itum long history same bang bom la so history pe bang bom same itum long same ki jumi kala subat bay no on sami ching thun bom ang bom se lang sami kaning feminine body details tum substitunium sta feminine details ko pilo la se feminine body details bangala lo pulo femininity also called womanliness is a set of attributes behaviors and rules generally associated with women and girls
la dak seme pulo se feminine bang ke isi woman lineage pon si pudam lapen ke attributes da behaviors man jak generally associated la hailo isi mane arloso tumson ka behaviors ka behave dun la hayan se gi pudam learn from family media and social over times this influence shapes how individual express their gender identity lasi la support ki pudam bang ke lalo ko iposi itum ke cheng lam dia seme itum chinyam mak pa reason ma lalo ko pia posi tum non dak piong kam ong ma tum karbiang long seme mang ong bom ma pula so reason mang ke non dak se chini tak lo lasi reason mang lalo nang tum seme arju pa meno ko pi pan se tum dak reason ma lasi the main reason mang lalo itum long social media long ke influence dun ngayak long ten long dun lapen reels ke selam lapen ke tum long society long ave pon sami tum culture long ave sami tum society long tum idung erai ke tag long lapen ke itum ke chelang dun ni fast ke cheng long sami pulo tum josi behek men sumar la so tum long chelang dun ma pin bi ko chen thang ret la hai lop sami alang dun sami so form sami bang jui lapen gender change de ji lapen feminine na bang jui po la so so bang la son emotion bang pol lapen ka prek sami bang pol lapen itum long serial ke lang ponon so tum mainly real kelang se tuma community som se me mane nohok community som se son se do bon se me la hai kelang se me feminine feel mang pol pen ke tum long social media long reels kelang la kang doi jak tum kan da jat rel hai lan se me tum long lang dun po mainly ke la jak feminine nang nak son also feel ke do di la son kelang dun ben se me la son se me mane dun tek la se la son la tak se me do pik la se support ka chere ni ba la lo si science pen tum lang dam se me science ong da so reason mang ka vi se pulo la pen le si muni tum mane aning hang mante la son pinip si pulo la si munitum aning hang same prek jam same do la pen ke munitum la ke isi ki pudun batali jar patali la support bang ke mane munitum ning hang si support bang etum pudun munitum aning hang pulo jong si tum support chepa jogi bang ke solution me lalo jong si tum peni bute si nang kuman same hope understand bo si ning thelo bon same mainly reason me lalo la pen tum ka du same tum pudun nang ne mayok tum same ning hang prek jam la pen aning hang si munitum ke thenai lo per thelong la si tum munitum ning hang lo tum pudun nang ne ka ke same ning hang pate tum support nang po ning hang hit tum lang de dana polan belo la si mainly reason bang ni lalo mane ko pi pot ma pu society gan impact pe ma thol hai reason a joini sin dak bang si scientific men ka chindam la pen ke scientific pen basame dak mainly ke scientific samil unscientific ludle lagi si cultural ama isi informal education pen se chali dam po hor music pudam lo la si kaduk wen sem chini da thai informal education mane pi han ma pe informal education mane itum hong charlie e pai po nong charlie dun behek pen la pen ke itum society jir po jir pi nong charlie dun phansi informal education plo itum non formal education pen bahar bang juan se hans ki pura mange itum informal education plo son bang la si pini bo video balan hela kaduk wen same la si pini video balan lo mo prek video chitong thup pamekana la si facebook long si bang po so video bang Kardom বড় বই হেন চিনে বো বড় বই আসলে তা পাচ্চুকে নন কে লসনা আরু বলং কে বাং আর নাম সিনা পিলো বড় বই আসলে নেতা চিপু খেদলনি প্লাসি কে মানি মা ফিউচার কে বো নন সঞ্চ মান দেলনি মা আর নাম পিলো কে পুলো এক্সেপ্ট না ককমা টিকালি মা